tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Maya pa oras kabalen, kayang tabing mabilog a pwersa ng GNN TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat siyong abalo, kapamilataning garantisadong kumpleto ang pong balansing informasyon. Ore ni Purem Balita may kalap nganing Biyernes, June 2, 2023. Yako po ibeniginto, iti ing News Force Pampanga. Agpangking happening Philippine Statistics Authority or PSA king Pampanga, malyari lang mag-walk-in o dumiretso king PSA Regional Office bang manikwang civil documents rengatin ng National ID. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. Para ka rin kabalen na maglingon civil documents, kalupaning birth certificate, marriage certificate, death certificate at aliwa pa, malyari lang dumiretso o mag-walk-in king Philippine Statistics Authority o PSA Regional Office, king Government Center, king Barangay Maimpis, Ciudad San Fernando, ring National ID holders. Iti, ing pepasyag ng Maria Virginia Olvenia, ing Chief Statistical Specialist ning PSA Pampanga, kayag ning kapihan Kenny, ing bula ng Media Forum ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter, aganapan king May Lolanors 301. Agpangkang Olvenia, papairal niya pamuri ning ahensya ing online appointment system para kareng kukwang civil documents. Makanyan man, malyari la kanong dumiretso king regional office ring individual ati ng national ID. Pagdating sa appointment, papapasukin ka kapag oras mo na. Oras mo na doon sa appointment na kuha mo. So you will just show yung yung appointment slip mo sa cellphone mo or a printed copy. Kung may national ID, kahit na wala pong appointment, pwede. Basta dokumento mo, dokumento ng anak mo, dokumento ng magulang mo, or dokumento ng asawa mo. Kabilang kareng serbisyo ning PSA karasking civil registration ing pamanampang birth certificate, marriage certificate, death certificate, certificate of no marriage o senomar ating pekabayong dokumento a certificate of no death. Nung naman mamaligwa kareng dokumentong kailangan ating 12 balen at syudad king Pampanga ing papairal na king batch request system o BREX. Imbis na munta king regional office king San Fernando bang maglingon civil registry documents, malyari namong dumiretso kareng kaya kayong munisipyo bang aproseso lareti at ing munisipyo na yan ang makipag-ugnayan king PSA. Nung nuka rin, asahan niyang lumuwaling request sa PSA copy o certification kay Batning Paruminggo. Hindi na sila pupunta sa office, pipila at maglilive, ganyan. Pwede na sa munisipyo nila. Tapos, hindi lang siya on the day itself ang release. Ang release niya is after 1 week pa? After 1 week. Pero hindi na sila pupunta ng Pampanga at hindi na mag-a-appointment sa munisipyo. Pwede na. Ang munisipyo na ang pupunta sa amin. Yun po. Retireng balen at syudad akapartner ng PSA king batch request system o BREX. Samantala, kayag na ning kapihan Kenny, sinong panala naman reng bayong miyembro ning mesabing media organization, adina Rowena Tino, Gracie Rutao, Gerald Gloton, Felix Barrios at Nelson Gonzalez. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Tukluking dinala na Kapampangan, ing tilanggap libreng postiso, kapamilataning Oplan Balikngiti ning Philippine Dental Association, kasan metong ing kumpanyang Helion o ing gagawa kareng sikat na brand, a Polydent Ampong Sensodyne. Ayon ang report ng Patricia Mamangon.
Paniguradong manyaman na latiman, reng dinalantamong kabalen, kay barang tinanggap libreng pustiso, ay nampang ning kumpanyang halyon o gagawa kareng branda Polydent, ang pong Sensodyne kasan metong yung Philippine Dental Association o PDA, ating Philippine Association of Registered Dental Technologists. Kabilang yung PDA Pampanga Chapter, apamuntokan ng Dr. Mary Ann Macaspac, kareng apulong dental organization king mabilog a bansa, ameni muna king pilot project ay sa Oplan Balikngiti. Prioridad king proyekto ren pasyenteng indigent, ren frontliners kareng munisipyo ang magkasakit mayli o magsalita uli nga lang susulod na pustiso. Atin mo namang street sweepers, janitors, ang pong mapila na estudyante ng City College of San Fernando kareng nagsilbing recipient ng free dentures. Kayadwangan niya naman king proyekto ng City Government ng San Fernando magumpisa king screening kareng barangay, pamanyukad, ang kaking aktual na pamanyulod pustiso kareng benepisyaryo agena pa ninyang Webis, June 1, King Heroes Hall. Ing kabalen ay Dr. Jocelyn Manabat, ing PDA National Auditor at ngeni, miyembro ning Board of Directors ning PDA Pampanga Chapter, ing linapit kang Mayor Vilma Kaluwag para king venue ning programa. Voluntaryo lang namang sinao, preng dentista, ang miyembro ning Pampanga Chapter. Kaya rin ipamagkana kareng pustiso, tiruanan lang naman reng beneficiaries kay gustong pa maglingap kareng dentures at kareng mitataga na natural teeth. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Lusot na king kaduang pamamasa king kamara ing panukalang batas nagawan lang regular holiday reng national elections king bansa. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Nilusot na king kaduang reading king Kamara ing panukalang batas alayong ideklara yung national election bilang regular non-working holiday bang amuyutan lareng botante na gamitan ng karelang karapatan na bumoto. Lalam ning House Bill 8187. Kawani king national election iabeya naman keti reng plebisito, referendum, people's initiatives at special elections king regular holidays. Susulong niya yung mesabing panukala uling ating botanting makapagboto uling ating lanlup king obra kareng kumpanya at kareng establishmento ang matigik ing attendance dareng empleyado. Dinikdik ng Lone District Mountain Province Representative Maximo Dalog Jr., ing chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na maulaga king tradisyon dareng Pilipino ing makapagboto. Ikitan mo naman kano ing mababang voter turnout kareng milaba sa eleksyon uling saklo ning holiday ing eleksyon king bansa. Rengaliwang botanti kailangan lamang kanong magbiyahe pa kareng probinsya bang makapagboto mo. Nung maginyang batasing panukala, kailangan na magpalwal proclamation order ing presidente bang ideklarang special non-working holiday ing aldo ning alalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin po mga paling balita, kimpamagbalik ng News Force, Pampanga. Dahil pa rin balitang dapat tamong tutukan. At nung bayong city government buildings in binuklat king Ciudad San Fernando, bang makapamye serbisyo karemyayaliwang sektor ng komunidad. Makadatong Lareti king Barangay Lara ay nag-report ng Patricia Mamangon. King pamani muna dareng lokalamanong kulan king syudad, formalyang pesinayan ng inaugurasyon dareng bayong city government buildings makadaton king Barangay Lara. Kabilang Lareti kareng prioridad na proyektong infrastruktura ng Mayor Vilma Kaluwag, bang pasik na nga ning pamamye serbisyo kareng niyayaliwang sektor ng komunidad. Binuklat yaketi ing evacuation center ang magsilbing pasilidad para king pansamantalang tuknangan at proteksyon dareng pamilyang miapektuan
ning kalamidad. At suya naman ket king barangay Lara ing Balay Silangan, ing bayong tuknangan para king reformation dareng drug offenders. At ing Senior Citizen Center, asahang miyampang serbisyo kalupaning recreational, educational, health at social services para kareng mangatwang Fernandinos. Tinagon laging may sabing inaugurasyon dina Councilor Reggie David, City Local Government Operations Officer Mark Jason Veran, City Administrator Engineer Nelson Lingat, City Tourism Ambassador Philip Lorenzo Kaluwag at reng department heads. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kwari ang manimunang industriya ng lalawigan. Pero kanita pa man, dakal na termino king amanong si Swan ing ating kabaluan kareng batu at deti kailangan talang tandanan at gamitan king salukuyan. Nung pamilyar ka keng pamagkwari kapatad, dapat balo mo na ingawsan mong kwari site ngeni, nung gamitan niya yung amano tamo dapat pagbatuan na ingyapse mo. Dakal mo naman keng lugalaki kang dadalanan ing siguradong dakal pakalat-kalat abatu. Ing termino keng lugal ay tiya pining bukol-bukol. Balo mo naman kaya yung pamiyaliwaning tumpang ampong tumpok. Gagamitan niya yung amanong tumpang kareng pipatong-patong abage kalupaning batu. Kabang tumpok naman ing termino king organisadong salansan at piyabe-yabeng batu o nanumang bage. Nung damdaman may salitang magbatu, mo isipan deti ding gagamit droga o adik abe. Uling iti ing tunay ang amano tamo para kareng eksperto kareng miyaya liwang klase ning batu. Para naman kareng bale at establisimentong mahilig gagamit batu, ante mong pagdisenyo, ing palagyo kareng batong areti, bito. Liban kareng ordinaryong kapampangan, ikakabalen nung atin kang kilalang magobra king kwari o batuhan, sikapan mong ituro karela, reng termino tamo ngeni king trivia kultura. Para kimbili ning panahon king lalawigan, linwal na ing bagyong Betty king Philippine Area of Responsibility o PAR. Alas 11 ning abak, inyang June, inyang taulining, ikita ning pag-asay Betty king lauta 570 kilometers ning northeast ning Itbayat, Batanes. King salukuyan, iaranasan pamanuran king bansa, sangkanen ning anging habagat, king tutuking 24 oras, magdalayang pamanuran ing habagat kareng miyaliwang rehiyon, kabilang na ing Central Luzon. Kabalen maging party kaking pamagbalita kiti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayong lugar. Malyari mo ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kang screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ingadinan kayo mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karengang Kapampangan. Ayal ba nyo lang yaning Bernis, rin may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susuy.